Mana? Bagaimana di sini? Macet deh. Macet. Oh, ya macet dong. Macet guys, Palembang ni ada di ujung sana dek. Wow. Macet galau Oh. Ini namanya ribuan mobil terkumpul galau di sini nih. Banyaknya ya. Oh. Ribuan kendaraan di sini kumpul galau. Oh. Yuk dek, dari ujung sana dek. Oh. Oh, dari ujung nih. Banyaknya dek. Oh. Alang banyak kendaraan ini. Mobil, motor, galonnya aduh galau. Nah, punya apa itu? Oh, tarik jangan jauh-jauh nak. Wow, macet. Jangan situ sini. Wow, dek macet galau Oh, yuk. Balik, main kita balik. Wow, macet. Palembang macet. Alang banyak ini mobil ini. Oh, macet galau dong. Wow. Hasil. Inilah suasana Palembang pemirsa di Masjid Agung Air Mancur. Suasana kendaraan macet padat. Inilah suasana Palembang macet ini. Ribuan kendaraan mengantri. Ini di sekitaran Masjid Agung ini. Ini balik, macet balik. Palembang macet menjelang Lebaran. Ribuan kendaraan. Guys, alang kebanyaknya guys. Mobil-mobil ini nih. Macet, motor, mobil. Palembang macet. Waduh, Palembang macet. Palembang macet. Caknya wong nih nak nyari nih.
puan sekalian baju lebaran, kue lebaran. Palembang macet guys. Ini sekitaran Masjid Agung. Wow, ribuan kendaraan mengantri. Ada polisi lah. Ini dibantu Pak Pol supaya nggak macet jalan ini. Aduh, macet, Palembang macet. Ampera ini. Macet sekitaran Ampera Masjid Agung. Ribuan kendaraan, motor, mobil dan lain-lain ini. Wow, ribuan kendaraan. Kami lagi di ini guys, dengan barikan tanah ini. Ini barikan tanah. Oke, sekilas info dari kami, barikan tanah.